Iyi ni radio BBC Gahuzamiryango. Ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Buni saa 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Nina Iradukunda. Ndabahaye mwiriwe mwese bakunzi ba BBC Gahuzamiryango. Izi n'ingingo z'amakuru yo ku munsi wa kane itariki 8 z'ukwa gatanu mu 2025. Ikimenyetso c'umwotsi wera cabonetse ku gasongero k'ingoro ya 16 bikaba vyerekana ko Papa mushasha yatowe. Ishiramwe rikomeye ry'abagira neza gitaba ibidukikije ryemeye ko uburenganzira bwa muntu bwahonyanzwe n'abacungera ibidukikije muri Republika ya Congo Brazzaville. Inzego z'umutekano wa Israel zitwaje ibigwanisho zugaje ku nguvu amashuri 3 y'abanyapalestina ahaherereye mu gisagara ca Yerusalemu y'ubuseruko cigerewe na Israel, bituma abanyeshuri amajana n'amajana basubira imuhira. Tubafitiye n'igikino c'urunana muri ibi biganiro biyobowe na Mark niyo nkuru. Mere ku nkuru iri kwiradushikira muri aka kanya twinjiye muri studio, umwotsi wera wabonetse uva ku gasongero k'ingoro ya 16 bikaba vyerekana ko Papa mushasha yatowe. Abantu benshi bari mu kibanza ca Petero Mweranda muri Vatikani barahimbawe cyane. Inkengeri zo muri Bazilika ya Petero Mweranda ziriko ziravuga izina rya Papa, turaribamenyesha nitwa rimenyeshwa natwe. Tukiri kuri iyo nkuru nyene turifuza Papa utinyuka kuvugana n'abategetsi b'isi abasaba guhagarika intambara ndetse byabakarusho akaba yaba umwe mu bakomoka ku mugabane wa Afrika. Ico ni cifuzo c'abakristo gatolika muri diocese ya Kabgayi mu gihe bategereje ko umushumba wa Kiliziya Gatolika amenyekana. Kabgayi na hantu hafite amateka akomeye muri Kiliziya y'u Rwanda. Uretse kuba ari Kiliziya yashizwe ku rwego rwa Bazilika mu bakardinale batoye, harimo umunyarwanda Kardinal Antoine Kambanda. Uyu akaba yaraherewe upadiri aha ikabgaye na Papa Yohani Paulo wa kabiri ubwo yasuraga u Rwanda mu mwaka w'1990. Mugenzi wacu Jean-Claude Mwambutsa yakubitiye ikabgayi adutegurira inkuru ikurikira. Kuri Bazilika nto ya Kabgayi abakristo batari benshi cyane biganjemo ab'igitsina gore barinjira bucece bagiye kumva misa ya mbere. Bitabiriye igitambo cya misa nk'uko bisanzwe, ariko isengesho ry'uyu munsi ryo ririhariye kubera ko ribaye ku munsi wa kabiri hatangiye itora rigomba kugaragaza umushumba mushya ugomba gusimbura Papa Francis witabye Imana. Muri aba bayoboke harimo Agnes Beata Iribagiza, umubyeyi ukuze ukomoka ahikabgayi nubwo atatuye. Muri ibi bihe ngo isengesho rye aryerekeje kuri Papa mushya ugomba gutangazwa. Yaba umuzungu, yaba wo muri Amerika Latine, yaba umunyaziya nabo barahari. Baduhe Papa umenya isi, utugarura ikizere, ubasha kuvugana n'abategetsi b'isi, bahagarika intambara hirya no hino, batume abantu abana b'Imana twese turyama tugasinzira kandi tubone ikidukwiriye mu gihe turi kuri isi. Aho ahagaze hafi y'ishusho ya Bikira Mariya iri imbere y'ingoro, Agnes ari kumwe na Jean Baptiste Kamana nawe uvuga ko aterwa ishema no kuba akomoka ahikabgayi. Nawe yavuze ko ari gusengera Papa mushya, cyakora ngo hari icyo yifuza ku mushumba ugomba gutangazwa. Nzi ko bagerageza bakubahana, ariko tubonye umupapa w'umunyafrika byadushimisha. Kiliziya ya Kabgayi ifite amateka yihariye muri Kiliziya y'u Rwanda. Niyo yonyine yashyizwe ku rwego rwa Bazilika nto mu mwaka w'1992 bikozwe na Papa Yohani Paulo wa kabiri wasuye u Rwanda mu mwaka w'1990. Afrika yose ibarura Kiliziya zo mu rwego rwa Bazilika 20, naho Afrika y'Uburasirazuba ikabibarurwamo 5. Amatsiko aracyari yose ku bayoboke ba Kiliziya Gatolika bageze ku munsi wa kabiri bategereje uzemezwa n'itora rikozwe n'abakardinali 133. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamiryango kuri Bazilika ya Kabgayi.
umutunzi ruhebwa akaba n'umugiraneza yashinze ishirahamwe Microsoft Bill Gates avuga ko azotanga hafi ubutunzi bwiwe bwose mu myaka 20 izoza hanyuma ce aryugara aramaze kugenera amafaranga agera ku miliyari $200 y'amadolari yo gufasha mu bijanye n'amagara uburimyi n'indero ku isi yose avuga ko atamugamba afise wo gupfa ari umutunzi ariko avuga ko atashiramwe ry'abagiraneza rishobora kuzibira ico yise igihengeri c'ubutunzi casizwe no guhagarika imfashanyo kwa vuba kwakozwe na Amerika n'Ubwongereza Ubufaransa n'ahandi ishirahamwe Gates Foundation rimaze gutanga amamiliyari $100 y'amadolari mu myaka 25 rimaze rishinzwe. Perezida Trump n'umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza batangaje ko ibihugu byombi vyashyize ku masezerano y'ubudandaji. Mu kiganiro ashikirije ari mu biro vyiwe bizwi nka White House, Perezida Trump yavuze ko ayo masezerano azotuma umuntu ashobora gushika ku isoko ry'Ubwongereza ry'inyama z'inka n'ibicuruzwa vy'uburimyi n'inganda by'Abanyamerika. Yavuze ko ata amategeko y'amananiza azojamwo, yongera ashimira umushikiranganje wa mbere w'Ubwongereza Sir Keir Starmer. Yavuze kandi ko Ubwongereza buzokungukira ku mutekano w'ubutunzi bwa Amerika. Inzego z'umutekano wa Israel zitwaje ibigwanisho zugaje ku nguvu amashuri 3 y'abanyapalestina ahaherereye mu gisagara ca Yerusalemu y'ubuseruko cigaruriwe na Israel bituma abanyeshuri amajana basubira muhira. Ico gikorwa kije nyuma y'ingingo ya Israel yo kubuza gukora ikigo c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU gifasha impunzi z'abanyapalestina UNRWA igiriye mu ngiro guhera mu ntango z'uyu mwaka. Ni inkuru ya Yolande Nere muva mu ijwi rya Prime ku Magenge. Amavideo yerekanye abanyeshure b'abakobwa bari mu mwambaro w'ishure bagwana mu nda hanze y'ishure rimwe ryo mu ikambi y'impunzi ya Shuafat. Ingabo za Israel zakikuje amashuri 3 aho hantu haheze akanya gato ivyigwa bitanguye. UNRWA yavuze yuko abanyeshure barenga amajana 550 bafise hagati y'imyaka 6 na 15 bari batonze ku ishure kandi kumwe mu bakozi w'ishure yafashwa gafungwa. Yavuze ko igipolisi ca Israel cakikuje kandi ayandi mashure 3 yo muri Yerusalemu y'ubuseruko nayo nyene kiyahatira kurungika abana muhira. Ubutegetsi bwa Palestina bwiyamirije iyo ngingo ya Israel yo kugara amashure ya UNRWA buvuga ko ari guhonyanga uburenganzira bw'abana bwo kwiga. Mu mwaka uheze inama nshingamateka ya Israel yaratoye amategeko abuza abategetsi ba Israel kuvugana na UNRWA, amategeko abuza kandi ibikorwa by'urwo rwego ku butaka bwa Israel. Ishiramwe rikomeye ry'abagiraneza gitaye ibidukikije yemeye ko uburenganzira bwa muntu bwahonyanzwe n'abacungera ibidukikije muri Republika ya Repubulika ya Congo Brazzaville. Ivyo bije nyuma y'isuzuma ryigenga ku birego vyashikirijwe n'abanyamuryango b'ababaka ku barinzi b'amashamba akingiwe ya African Parks. Abo banyamuryango baregabo barinzi gukubita no gufata ku nguvu abanyagihugu bo muri ako karere kugira ngo ntibashobore gushika ku mashamba yabasekuruza ubu ari ahantu hakingiwe. Ni inkuru ya Mayeni Jones ari Johannesburg mwumva mu ijwi rya Robert Patrick Misigaro. Naho hari hatunganijwe itohoza ku bijanye n'ibikorwa by'abakozi bacungera parike muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, ikigo African Parks nicashize habona ivyavuye muri iryo tohoza, ahubwo casohoye itangazo rivuga ko habaye ibikorwa byo guhohotera ikiremwa muntu muri parike y'igihugu ya Ozala Kokwa isanzwe igenzurwa n'ico kigo, ariko idonido ry'iryo hohoterwa ntiryashizwemwo. Mu mwaka uheze inkuru y'igitangazamakuru cyo mu Bwongereza Mail on Sunday yarimwo ubuhamya bwabo mu muryango w'ababaka bagiriza abacungera iyo parike kubakubita, kubibiza imitwe mu mazi, kubasambanya ku nguvu no kubabuza gushika mu karere k'ishamba barazwe na basokuru babo. Ishiramwe ry'abagira neza Survival International rirengera inyungu z'abanyagihugu babasangwa rivuga ko ikigo African Parks camenye ibijanye nayo mahano kuva mu 2013. African Parks gifise ikicaro gikuru i Johannesburg gifatwa nka kimwe mu bigo vyo muri Afrika bikomeye mu kubungabunga ibidukikije. Kigenzura ibibanza 23 mu bihugu 13 muri Afrika kandi gishigikiwe n'abagifashe mu mugongo bakomeye. Igikomangoma cyo mu Bwongereza Harry ari mu nama nyobozi y'ico kigo kandi abakironse uburyo barimwo ishirahamwe rya Buraya, Rob Walton, samuragwa w'ikigo cy'ubudandaji Walmart, cyo kimwe na Howard Buffett, umuhungu wa Warren Buffett. Muradutunga ntabwo ari Republika ya Demokarasi ya Kongo, ni Republika ya Congo Brazzaville.
ubu ni 11:39 muri studio za BBC London, ni 12:39 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga, ubu biraboneka kuri podcast. Jya kuri bbcgahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose yuko podcast ikora nuko wayishyira muri telefone yawe, byose urabihasanga. Hari amakuru avuga ko hari ibisasu vyaturikiye mu gisagara ca Jammu kiri mu buraruko bw'Ubuhindi mu gihe amakimbirane abandanya hagati y'Ubuhindi na Pakistani. Umuntu yarari aho ivyo bintu vyabereye yavuze ko iyo hari ibisasu vyinshi n'amajwi ntabaza vyumvikanye. Ntawuzi neza icateye ivyo biturika. Mbere yaho Ubuhindi na Pakistani vyitanye ba mwana kubagavye ibitero vyinshi ku vy'utudege tutagira abadereva tuzwi nka drone ku nyubako za gisirikare ku nshuro ya mbere. Pakistan ivuga ko yarashe drones z'Abahindi 29 zimwe ziri kure y'akarere ka Kashmir karimwe amatati. Ubuhindi bwavuze ko bwaciye intege ubuhinga bwo kwikingira ibitero vyo mu kirere i Lahore. Perezida Putin yahaye ikaze mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping mu biganiro i Kremlin imbere ya defile y'abasirikare izoba kuwa gatanu i Moscow, hagamije kwibuka ugutsindwa k'Ubudage bwo mu ntambara y'abanazi mu ntambara ya kabiri isi yose. Ibiganiro vyabo vyibanda ku gushimangira ubufatanye bwabo no kunjyane zirimwo n'ingwano yo muri Ukraine. Ni inkuru ya Dani Abahat, mwumva mw'ijwi rya Fane Gakwaya. Ako karasisi kerekanye ubutwari bwa Kremlin. Abo bategetsi babiri bari begeranye mu cyumba kiri muri iyo ngoro ahantu hashashe itapi itukura. Perezida Putin ashishikajwe no kwerekana yuko ari ugereranywa na Perezida Xi ku ruhando mpuzamahanga, buri wese yitaga undi inshuti ye. Ibi bihugu byombi birimo kubaka ubufatanye bufite intumbero. Xi Jinping yasobanuye ubufatanye avuga icyo yise ibikorwa byo gucinyiza abandi bifatwa n'uruhande rumwe kandi rushaka gutegeka abandi, nubwo atigeze avuga mu izina yuko ari Amerika. Gusa uru rugendo rwe rufite agaciro kuri Putin kurusha uko we rumufitiye agaciro. Bwana Xi ejo kandi azaba umushyitsi muhire aho bazaba bakora akarasisi ka gisirikare ku rubuga rwa Red Square. Icyo gihe kandi ingabo z'Ubushinwa nizo zizaba zifite umubare mwinshi mu ngabo zavuye mu mahanga zizaba zaje gukora ako karasisi ka gisirikare. Abagwanyi b'umugwi witwara gisirikare wa Rapid Support Forces babandanyije kwibasira akarere kagenzurwa n'ingabo za leta ya Sudani kuri umunsi ugira gatatu bikurikiranya, bituma abasivile bahunga igisagara ca Port Sudan. Ibitero vy'utudege tutajamwe abadereva vyibasiye ikigo gikuru c'ingabo zigwanira mu mazi hamwe n'ububiko bw'ibitoro mu bumanuko. Ubuserukizi bw'igihugu c'Ubushinwa muri Sudani bwahimirije abanyagihugu baturuka muri ico gihugu gukinjura kubera umutekano ubandanya guhungabana. Bwagabishije ku bijanye n'ubukene bw'amazi, umuyaga nkuba n'ibitoro. Ubu n'umwanya w'igikino c'urunana. Imyiteguro y'uko ikomeje gukurura impaka kwa Karemera. Sore nawe byutse yiyamareye. Yakoze iki? N'urunana. Ese ni Uwireya? Karibu cyane hano iwacu. Ntabwo ninjira Tana. Uwo mugisha wo kwakira umukobwa ukiye nk'umumarayika urawutwimira ikisereya. Ngo ukiye nk'umumarayika wa. Wambaye neza, urasa neza. Aha. Niba uko ntaheruka kukubona kubera ko nkora ijoro nkagera hano wagiye mu kazi. Usigaye usa neza cyane rwose. Uzi ko ayo magambo mbwira utemerewe kuyambwira ariko Tana. Kubera iki sereya? Kuko ufite uwawe mugore ugomba gushimagiza ari we Sori. Ubu rero mbonye byiza nceceke ngo nuko mfite umugore. Uraberewe rwose kandi urasa neza maze. Ni akazi kawe. Hanyuma se Sori nari he ko ari we nashakaga. Sinzi abanyarukiye kandi mu kanya yaraho mu gikari.
ntawe mpabonye niyo mpamvu nkomanze kandi rwose nashakaga kwikuraho amafaranga y'inzu. icyo si ikibazo nanjye wayampa ariko. Oya tana. Oya sori narangihanangirije. yakwihanangirije akubwira ko yampaye ntayamugezaho se. Oya ta si uko yambwiye ariko yambwiye ko ari wowe ugomba kuyihera. Cyore ibi ni biki mbona? Mbe mwaramutse sori. Niko se muko bite byawe ko mbona wafungiye umuryango? wahora n'iki ko namwinginze ngo yinjire mu nzu akanga. yanze pe. nuko ahitamo kumfungira umuryango yenda komatana nawe. ese nk'ubwo ni icyo ubutambwiye kare gitumye ushaka kunyereza Honori? Mbabarira singutinza ko ndagushakira ibintu bibiri rwose byonyine sheri. wa mugore we ko twararanye ko nabyutse undeba nkitunganya undeba none ubonye ngiye kugenda ubona kwibuka ko hari ibyo nkeneyeho. Ariko urabizi ko nanjye mba nazindutse mpimbana kugira ngo ugende hari icyo utamiye. Hanyuma rero n'umwana abanshaka Kareme. Ngaho rero mbwira vuba nigendere rero nkeneye no kwigira ku kazi k'abandi. Nyine urabizi ko twemeje ko amafunguro y'umwana wacu atagomba kuburaho indagara. Ndabizi. Zashize rero kandi mvangiye amiga inyitetse zitarimo sinzi ko yabirya pe. Wamuhaye iki kunzi ko mama inkoko yamuhaye itera. Igira imwe kuri buri mwana kandi buri munsi ndarimuha rwose Kareme kuva yagabirwa inkoko pe. Ariko n'indagara ntizigomba kubura ku mboga ze cyangwa igitoki cyangwa ikirayimba namutekeye. Ndabyemera rwose amafunguro y'umwana wacu ntagomba kubura kimwe mu bikomoka ku matungo zaba indagara, inyama cyangwa agafi. Gusa indagara ziraboneka kandi ku buryo bworoshye. Ubwo rero uze kuzimugurira. Aha, ubwo icyo cyari icya mbere. Icya kabiri ni ikihe rero? Nyine ni za gahunda naraye nk'ubwiye z'ubukwe. Nta gisubizo mfite Honori. Nese ninde wundi ugifite? Uzi ko bategereje ko tubohereza ibyangombwa byacu ubundi bakuzuza ibisabwa mu murenge kugira ngo tuzaze gusa. Ibyo gusezerana mu murenge w'iwanyu wibiretse Honori urabyumva? Kuko rwose urabizi ko natwe hangaye Nyarurembo dufite umurenge twasezeraniramo kandi urabyumva iwanyu niwe uzaba wasabye. Ubwo se ushatse kuvuga iki Kareme? Ntacyo kuko ndabanza mbiganiraho na mama menye icyo abitekerezaho. Ngo mama wawe niwe ugomba kugufatira umwanzuro Kareme? Mvuze ko turi buganire tukungurana ibitekerezo simvuze ko ari bumfatira imyanzuro. Ibintu byose no kubanza kubaza mama wawe ese ubwo uzifatira icyemezo ryari nk'umuntu w'umugabo koko Kareme? Ako gahinja rwose ngaterure mbone rwose kugenda. Nubwo atari byo byari binzanye ariko rwose sinagenda namuteruye kandi mbona umukikiye. Nta kibazo rwose ndabizi abasaza mukunda abana bushora akira. Kubw'amahirwe usanze kamaze gukaraba nari maze gukonsa nyine kagiye kuryama ijoro karaye karira. Aha. Yewe kamereze. Yo mbega umukobwa ngo aragenda akaza asa nabi wabo we mbega. Ubwo se uko barasa cyane bushora. Imva amaraso ni mabi koko. Wadata we niko. Cha uragenda ukaza usa na sogokuru wawe rwose neza. Mbega umukobwa. Na sekuru cyane rwose. Baba we niko sinadi. Karame bushora. Uyu mukobwa usanga amusonera nk'intobo. Patrick yamwisiriye zeno. Ngo Patrick. Ndakurahiye rwose iyo mba Patrick nari kumwita mukamusonera kuko rwose asa nawe cyane pe. Barasa pe. Nuko umusaza uvuga ntamuzi. Ariko ibyo byose ashobora kuba yarasaga na Patrick kuko nge mbona ari we basa. Reka. Musonera yari umusaza mwiza. Ufite uruhanga akagira amaso yewe meza rwose nkayo uyu mwana w'umukobwa. Ese mama cyane pe. Niba ari by'umukobwa wanjye asa na se rero kuko ayo maso avuze neza na Patrick yari afite neza. None se Nadi Karame kutambira izina yamwise se koko ntiyamwitiriye sekuru n'ukuntu basa? Yari kumwitirira se kandi atamuzi bushora. Kwasabiza amenye wiki Patrick ntazi umwana mwiza w'umukobwa yabyaye. Yari kumubona hese kandi yaranze kugira icyo mfasha na kimwe bushora. Kuri namuhamagaye ngo aze ku kigo nderabuzima twandikisha umwana akabyanga. Mbega. Umubi nuwaza no kuntwaza ibyo nari mfite ngo abigeze hano mu rugo mvuye kubyanga. Kandi uzi ko afite velomoteri. Patrick uramuzi?
ni ukuri mbabarira we kundeba gutyo sori mbega urujisho we nkurebye ntese muko ni koreya wabonye ukuntu mwari muhagararanye murebana kuriya erega sori nabigize urubanza leya ndakumva rwose si ngombwa ko mpamagara kenshi gutyo sori umenye ko uramutse unkoze mu mutwe ibyo nagufashijemo byose byo kwigarura Chris nabinyamo uko mana yanjye ngo wagira ute sori nabinyamo amayeri yose ukoresha urabizi neza ko ari byo yakubwira ni wowe rwose kandi ndabigushimira intambwe nziza ngezeho ni wowe rwose mbikesha nuko rero niba ubizi neza shyira imbaraga mu kwigarurira Chris ndekera umugabo ni ukuri nyizera sori atanazi wawe n'uwawe ni n'umuntu nubaha rwose ntashobora gutekereza muri izo gahunda pe yego ni umugabo mwiza muremure bogari nyine wiyitaho tufitwa akadutera agakanta rekeraho tuza rwose umutima wawe uhumure rwose Chris arampagije nubwo wagira ngo umutima we ni urutare gute sereya sinzi icyo rumara inkwi yari yarahaye Chris sori ntako ntagira ngo umutipe abone ko ndimo rwose ariko ntashyiguka pe rimwe mbona ashaka gutera intambwe za ubundi akongera agasubira inyuma byaranyobeye urabizi neza ko Chris asigaye akwizera sibyo uramuhamagara ngo aze kuguha ifite akaza yiruka wajya kumusura akakwakirana ubwuzu akakwemerera ukamutekera akarya ubwo igisigaye ni iki iyo si intambwe nziza niyo rwose kandi ntacyo nyigaye gusa hari ubwo mba mbona ntazi uko uriya musore ameze pe ibyo byose biraterwa n'uko ntacyo urakora yewe ngo umwegukane burundu ni iki nakora se ngo negukane Chris koko burundu none sereya ubu urabona dufite umwanya koko wo kubinoza neza ni ukunshakira umwanya ubundi nkakwigira umukino neza ukazamutsinda icy'umutwe kandi ndabizi neza nukimutsinda ntazakwikura ubu se nabashimira nte koko muganga we koko birasanzwe kandi ni umuco kujya kureba umubyeyi hari icyo umuntu yitwaje na byo ni ukuri isuka nayikeneye cyane rwose muga sintinda hano rero narayizamu ndashaka kujya kuruhuka yewe birumvikana rwose murakoze gusa nifuje kunyura hano ngo umenye niba umujyanama w'ubuzima gusura nk'umubyeyi ukimara kubyara koko arahasibasa ahubwo ahora hano buri munsi nicyo nkundira nonsi yata rwose inshingano zo zikora neza cyane ni ukuri n'ejo yari ahangaha anyibutsa ibimenyetso mpuruza ku mubyeyi ukimara kubyara nibyo rwose umubyeyi ukimara kubyara ubuzima bwe buba bukeneye kwitabwaho by'umwihariko akamenyeshwa ibyo bimenyetso mpuruza kugira ngo akibona kimwe muri ibyo yihutire gushaka ubufasha bityo ubuzima bwe bukurikiranwe nonse atabimbwiye rwose nko kuva cyane kuribwa umutwe bikabije umuriro isereri kutabona neza bitunguranye kuribwa mu gituza kuruka mbese yarabimbwiye byose muga numva yarabikubwiye kandi ni byiza ko wabifashe mu mutwe ubwo urabyumva ko ugomba kwikurikirana yego rwose muga nibyo uri mu rugo wenyine ariko ugomba kwirinda guterura ibiremereye umugongo utarakomera ndagerageza nubwo bitoroshye ku muntu uba wenyine umwana we ameze ate ko nawe hari ibimenyetso mpuruza ugomba kwitaho ku buryo ubonye kimwe muri ibyo ugomba kumuzana kwa muganga agakurikirana urebye ameze neza nyine gusa iri joro yarindaje pe yarize koko niba kure ari ikimenyetso mpuruza ubwo yaba arwaye nk'uko ubizi umwana w'uruhinja ntashobora kuvuga bityo rero iyo hari ikitamumereye neza ararira yewe bivuze ko umwana wanjye yaba arwaye muga ashobora kuba yarize kuko utari wamwonyeje ngo ahage utamukoreye isuku neza ariko ubusanzwe ibimenyetso twita mpuruza ku ruhinja ruri hasi y'ukwezi mu binyibutse muganga we kugira ngo mbashe gukurikirana umwana wanjye harimo kunanirwa konka guhumeka vuba vuba yego cyangwa se guhumeka insigane kugira umuriro cyangwa ubukonje bukabije guhindura ibara ry'uruhu bikaba umuhondo cyangwa ubururu yego kugira uruhu rwerurutse mu kiganza ubwo ntunyumvira ko hari ibyo nitaga nko kureba umwana mu kiganza ko najya mbyitaho muga ugomba kuhareba rero harimo kandi kugagara gucika intege bikabije kurwara infection mu mukondo no kunuka kurira bikabije kubyimba inda kutihagarika cyangwa kutituma bihagije gutinda gukungura cyangwa umukondo uva amaraso hari n'ubwo umukondo uhindura ibara cyangwa ukavamo amashyira yewe nubwo ari byinshi byose mbyanditse mu mutwe no mu mutima muganga we ni ukuri ni uko rwose igihe cyose wabona kimwe muri ibyo bimenyetso nkubwiye ku ruhinja rwawe ugomba kwihutira kurugeza ku kigo nderabuzima kugira ngo ubuzima bwarwo bukurikiranwe hakiri kare yewe urakoze cyane muga ubu koko hari ahandi haba abaganga bita ku baturage bo nk'aba hano iwacu Nyarurembo koko
ariko kareme warekeho kunyirigitira umwana koko. Migi bebe wanjye bebe Migi turakira abagabo mama wawe yagize ishyari. None se wirengagije ko iyo mwakinye gutya akagera mu gicuku akanguka agaseka hashira akanya gato kuseka bikavamo kurira. Ni ukuri rwose iyo ndebye uko Migi asigaye yangana nori uburyo anezeza ashabutse umutuma akantu rwose akiruka akakakuzanira nava mu kazi akaza yirukanga kumpobera akamfata ukuboko anzana mu nzu. Numva nishimye cyane nkifuza muri umuntu we cyangwa mushikiwe ni ukuri kw'Imana. Yo nyamara igihe cyo gutekereza kubyara undi ni iki ngicyo nori Migi ntazuza ibiri mu kwa cyenda ugahita umucutsa koko. Ni ihame se Kareme? Yego si ihame ariko twamwitayo rwose bihagije ku buryo acutse tugashaka uko tumukurikiza. Hari byinshi tugomba kubanza gushyira ku ruhande Kareme mbere yo gutekereza kubyara undi mwana. Muri ibyo rero harimo n'ubukwe bwacu. Ariko ubukwe bwabaye ubukwe mu rugo he. None se Kareme uraba utarasaba umugore ngo unamukwe munasezerane mubane mu buryo bwubahirijwe n'amategeko ukamusaba kubyara undi mwana koko kubera iki Kareme? Dore nyogokuru. Nyogokuru arahamagaye. Araguhamagaye? Umubwire ko narava ku kazi yibonori. Mubeshye se Kareme? Aro? Nikonori. Karame nyogoku. Hashize iminsi ngahe dutegereje ko dusubiza mukobwa. Ariko nyine nuko ese ubundi zisaha umugabo wawe ntaba yavuye ku kazi ngo umumpe. Hakira telefone nyogokuru aragushaka Kareme. Alo, muraho neza mubyeyi wacu. Muraho Kareme. Nikoye uragenda ugaceceka pe habe no kubaza umukecuru amakuru. Urebye rwose umuntu akwiye kwigaya akikubita agashida. None se uwo mukobwa ko mubaza aho mugejeje imyiteguro y'ubwo bukwe akarya iminwa kandi hano irimbanyije Kareme. Ubu rwose abaturanyi abavandimwe inshuti n'abayobozi barabizi. Nari namubwiye ngo ababwire ngo mwe muretse rwose kubyihutisha kugira ngo tugere dute yewe mwa ubu ko twabibwiye abantu urumva ibyo uvuga bishoboka. Simvuze ko ubukwe budahari burahari ariko nyine hari icyo ngomba kubanza kuganira n'umukecuru wanjye tugafata umwanzuro ye. Ngo umukecuru wawe se niwe mutegurana ubukwe bwawe cyangwa ubu butegurana n'umugore wawe? Karemera zitwara atengwa kiri gitutu cy'uyu mubyeyi ntuzacikwe n'ikiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana Official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Barakoze abo mu gikino cy'Urunana. Imbere yuko tubasezera reka mbahe inkuru yadushikiriye mu kanya. Umwotsi wera wabonetse uva ku musenge ku mugende w'umwotsi w'ingoro ya Sixtine bikaba byerekana ko Eklezia Gatolika yaronse umwungere mushasha. Umutunzi ruhebwa akaba n'umugiraneza yashinze ishirahamwe Microsoft Bill Gates avuga ko azotanga hafi ubutunzi bwiwe bwose mu myaka 2 izoza hanyuma ace aryugara. Ishirahamwe rikomeye ry'abagiraneza gitaye ibidukikije ryemeye ko uburenganzira bwa muntu bwahonyanzwe n'abacungera ibidukikije muri Republika ya Congo Brazzaville. Amakuru y'uno munsi rero garukiye ngaha mwayashikijwe na Nina Iradukunda twafashijwe mu hinga bw'ivyuma na Susan Lennon yarahagaririwe na Mark Niyo nkuru mwakoze kubana natwe na Gahwana.